Ji bernameya gundê me dem baş temaşevanên hêja. Em ê îro navçeya Çêrme ya li ser parêzgeha Çewlîkê bikin mijar û ji we re bidin nasîn. Çêrme an jî Çêrmek. Yek ji navçeyên Çewlîkê ye. Di sala 1990 da bûye navçe û bi Çewlîkê ve hatiye girêdan. Di sala 1970 da navê wê yê Kurdî hatiye qedexekirin. Li axa navçeyê madenên krom, mermer tê derxistin. Bi destê fîrmayên dewletê xezanca madenan ji Enqereyê re têşandin. Gelê herêmê xizane. Navçe xwedî dîrokeke 250 salî ye. Hetanî sala 1951 weke gundê Çêrme piştî sala 1951 wekî nahiyeya Çêrme girêdayî navçeya Gêxiyê bû. Di sala 1970 da ji aliyê Müdûriyeta Yêseyê ve kaniyekî ji 7 lûleyan hat çêkirin. Bi vê boneyê jî navê navçeyê di wateya 7 kaniyan da weke yedî sû hate tirkîzekirin. Navçeya Çêrme li gor zagona damezrandina 130 navçeyan a dinehê gulana 1990 û bi hejmara 3644 di bîstê gulana 1990 da bi hejmara 20523 di rojnameya fermî de hat ragandin û weke navçe hat damezrandin. Rûerda navçeyê 426 kilometre kare ye. Navenda navçeyê li gor seviyeya ava behrê 1500 metre bilind e. Ji navenda Çewlîkê 124 kilometre dûr e. Navenda navçeyê û piraniya gundên wê li aliyê Rojhilat û Rojavayê çemê Golan Ango çemê Pêrê di geliyekî da rêz bi rêz kirîne. Hawirdora çemê Pêrê bi çiyayên asê pêçandiye. Li aliyê Rojhilat çiyayê Çawîş, li başûr çiyayê Şeytan ku bi bilindahiya xwe 10906 metre ye, li Rojava çiyayê Paxir, li Bakur çiyayê Koşan hene. Koşan 3078 metre bilind e. Navçe li ser xeta erdhêjê ye û rîska depremê zêde ye. Navçe bi Têrcan Ango Mama Xatûnê ya Erzinganê, Pilemûriyê ya Dêrsimê, Çada Erzerûmê û navçeya Gêxî û Azarpêrdê yên Çewlîkê ve sînordar e. Şaredariyekî navçeyê 13 gund û 58 mezreyên wê hene. Keyatiyên girêdayî şaredariyê 5 hebin. Erdê li deşta Çêrmeyê bi bereket û ji bo her cûre çandiniyê guncav e. Erd bi qûm û avî ye. Bi taybet li vê herêmê fesûle, ce, sêv, hermî, gûz û dehl bi zêdehî têne çandin. Ker û bizinên kovî yên li çiyayê İblîs û geliyê Pêrî yên li herêma Çêrmeyê dijîn, bedewiyekî cuda didin beşa daristanî û bilind a xwezaya vir. Her wiha navenda navçeyê û derdora wê ji bo mêşingiviyê guncan e. Endires navê geliyê Çêrmeyê ye. Di sala 70 da keleha Endires akû di şerê Bizans û Îranê da dikeve destê şayê Îranê Husrev li nêzîkê gundê Melikan e. Melikan navê xwe ji Melik digire. Gund û mezreyên weke Mozan, Armelî, Dînarbek, Çewlîk, Dûzik, dikana jêr û jor, Alma, Gabaran û Gom li Rojhilatê navçeyê ne. Komukana jor û jêr, Angêx, Mûşaxa, Yenîkom, Büyükda, Goma Angêx, Keşîşkamî û Melikan dikevin Bakurê navçeyê. Kurdan, Çay, Şên, Zirtanos dikevin aliyê başûr. Wekî din gundê Arnês, Amariç, Kumsor, Pertek, Pêm, Perçiveng, Keremûsan, Koşan, dînik û mezreyên xwe tevahî dikevin Rojavayê navçeyê. Niştecîhên gundê Ximsor û Qerepolat Çerkezên ku ji Kafkasyayê koçber bûne. Gundiyên vê derê abzexin. Gundê Arnês hetanî destpêka sedsala bîstan jîngeha Ermenan bû. Li gund dêra bi navê Amenaprîkî çêbû. Piştre macirên Çerkez ku ji Kafkasyayê hatibûn koçberkirin li gund hatin biçîkirin. Her çi qas li gund macir hebin jî piraniya gundiyan Kurdên Elewî ne. Gundê Melikan di destpêka sedsala bîstan da Ermen lê dijiyan.
بناوه اسواتزاد زین درکی کونار آب دیروکا خواه ده سال 1710 ده هات که چه کرن لی هبو. آماریچ، آرنس، پرچیونک، آنگیخ ناوه وان به ارمنکینه. قوناخا نازم آغا لگند موش آغایه. گند دکوه باکوری نافچه و بقاسی 8 کیلومتر جناوند دوره. ده دربار دیروکا قوناغه ده چاپکانی یکی زلال تونه. لیته تخمین کرن که بریا 300 سالان هات که چه کرن. قوناغ دقاته. آلی باکور و روژاوه اوه بکوران براندی هات که چه کرن. جور اوه به آخه هات که سربان کری. قوناغ به منطق لوهاتی هات که چه کرن. دبشا ناوین آقاتا جیرین دریه که دقانات بروناهیه که کمبری هیه. لآلی در لدردورا دری دو نیشم بچوک این وکه فندان هاتنه دانین. لآلی چپ و راست قاتا جیرین جبور روناهی سه حب شباکن بچوک این مازگالی هاتنه چه کرن. قاتا جورین جی جآلی 6 باجه این جپه باکور روژاوه و تیرونی کرن. وطاقا آلی باشور روژاوه جی بمالا کلکه و هاتیه گریدان. ده سال 1972 دا بشکی وی مزن جنوب هات تادیلات کرن. ده تیکتن اوی دا حوشکی مزن هیه. دور دا درنجه هنه و مرو تیدا هلدکشه جور. کاتیین وی بقرشین تختک و بمردیاقین ددارین مازی و ریبازکی جدا هاتیه هوناندن. تیکتن ناوین یا قوناغ دا وطاقاتن دابش کرن و بشا کمبری داوین وکه ایوان هاتیه شکل داین. پرا سلنک لسر چمه پیریه. درجیا پره 48 فراهیه و 4 متر و 8 سانتیمه. پره دو اورجینالیا خدا 3 کمبریه. کمبر اوه ناوین فراه. جبر که ستونه و یه آلی باشور هاتیه هلوشاندن به درجه های 13 متر 7 سانتیم به کمبر به مالزمه نوژن پیوندی جنوب هاتیه چه کرن. جوره و هاتیه آسفالت کرن. در دور اوه به باترسوکن ج آسن هاتیه چه کرن. کورین در پره، کورین چکری و براندینه. ده چاپکانی دیروکی دا ناو نافچه چرمه آنگو چرمه در واسطه به. ده سال 1839 دا ناو نافچه چرمه. ده سال 1926 دا او هرین وکه گند هاتیه آوا کرن. ده سال 1951 دا وکه ناحیه ستاتو دگره و بنافچه گیخی و تگریدان. ده سال 1964 دا ناحیه چرم تاوی 7 گندین خواه بنافچه چادا ارزروم و تگریدان. ده سال 1970 دا ببونه چه کرنه 7 کانی ناو نافچه کرن یدیسو. ده سال 1990 دا به درخستن قانون که را ستاتوی نافچه گرد و به پارزگاه چولیکه و هات کردان. لروجلات نافچه زوزان چرمه هنه. زوزان چرمه ده دمسال بهار دا شیناهی، حضور، بختواری هرچی پیوین ارینی هبن ده دل مرو. ده ناو سینور چرمه دا چمه هری نافدار چمه پیره آنگو چمه گولانه. چمه پیره جچیاین ارزروم درته و دسر چرمه کانیرش، گیغی، آزار پیرت و نافچین دپ و ماجران این خارپته و قسله و میزگرا درسم دا ده حرکت که و سر چمه فراده. چمه پیره چمه به درجه‌های خواه چمه هری مزن ادناف سینور چولیگ و چرمه دایه. درجه‌های چمه پیره بگشتی 258 کیلومتر درجه‌های ناف سینور چولیگ 112 کیلومتره. چاپکانی چمه پیره جقره گل و چیا این چولیگ درته و دباکور روژاوای کانیرش دا دره آلمالی و دره کالماس را دبه یک و چمه پیره چید که. جور و شوندا چم بر به باشور روجلات و دهرکه و دناف سینور گیخیدا دره فاس کو سرچاویه و جچیای چورک درته جباشور و آوا چوبی و دره کالمان دگره و جناف سینور چولیگ درد که. چم دناف سینور پارزگاه درسمه دا به چم منظور و دبه یک و لدردورا دره شین خارپت تولی چم فراده دبه. چیای شیطان حرمه که برفره کو نافچین گیخی و چرمه دگره نافخه و جروجلات و بکانی رشه و سینور داره. ریزچیان شیطان به استقامت روجهلات روجاوه و درج دبه. چمه پیره کود که و باکور ریزچیا تاوی نافچه همو دگره نافخه. ریزچیان شیطان بدگلنپری بچیان زوزان و بریه پیچندیه.
برپال انگلیه پیره کود که و باکور رزچیا بدارن مازی پیچندیه. هن هرمن چم پیره هنه به قامرو قاموشانن که دسترژی آمان نبویه. لهرم بلاولا نبجی قسمک اردن چاندنی و باغچه‌ین دارن فیکیان هنه. دره کلخاچ دکوه باشور روژ آوای گیخی و به دارستانن گر و سیخ دیمنکی بالکش شد که. لدردورا وی چمه جپز کووی و غزالان بگر حتانی گر و روی و گلک جوراین حیوان کووی هنه. لزوزان کو دناف سلسله چیان شیطان دا دمینه دا گلک بزمولکین کوران آنگو پری باجالاره و شکفت هنه. برنگوری و سپیبون خواه رنگی که هجا ده زوزانان. اف زوزان نزیگ مزرگا حجی ایلیاسه. چون آوه داره بره کی تنگ و فتلوک پیکانه. بله تماشاوانن هجا. ما ای روشگوارا بحثا طایبتمندی نافچه چرمه یا چولی که کرد. اما حول بدن هفته یا به دانستین نافچه که دن لپیش بری وبن. حتی نیوه دمه هایش خواه بن بخاطره